Mbuyazi eMtuba. Angazi noma ngizodlulisa noma benze ihlakazi kodwa shuthi ngiyithuma ngoNkosi uJesu. UJesu kahlahlela inkosi ngizoyenza kade wayibeka enhliziyweni yami ngenkonzo yango-31 Disemba. Manje ngangisaba kodwa khona uNkulunkulu ngiyethemba ukuthi uzongiqinisa ngoba kade ngiyaqala ngoba ngiyenzile amanye amakhampani ngenza inkonzo yokuxolisa ngiyethemba namanje ukuthi uzongiqinisa. Kade asengimcela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngiyazi sinangonile phambi kobuso bakho ngiyacela ukuthi unginike ithuba nesikhathi ukuthi ngelinye ilanga enkonzweni ungiphe inkonzo nje yokuxolisa kubonke nje abazalwane. Ngiyazazi uNkulunkulu ukuthi ngihamba kanjani phambi kobuso bakho ngoba ngiyenzile nasemakhampani ngiyacela ungiphe isibindi nasenkonzweni ngithi uNkulunkulu lowo nalowo engamona phambi kaNkulunkulu Nkosi uJesu ngiyacela umqinise. Khona ufakazi engabuza omunye usisi wase-America ekhuluma indaba yokuxolela ethi noma wathi usindisiwe kodwa uma kwamuna umuntu phambi kaNkulunkulu lo muntu loyo wathi usindisiwe iyakhala ngenxa yegama lakho. Manje ngibuhle sikwanja ukuthi noma thiwa ngisindisiwe ngokwezinda kodwa khona umntwana kaNkulunkulu mhlawumbe ozoyisogweni mina engikhiphe endleleni yakho yokukholwa. Hlezi lo last day ngikhulele ukuthi uNkulunkulu ngiyacela ungiphe isibindi sokuthi ungiqinise nje ngihambe kuzo zonke iy'nkonzo nasemakhampani sikho kubenzima ngempela ukuthi ngiyoxolisa kuwona kodwa nje uNkulunkulu uyangisiza kakhulu namanje ngithi lowo nalowo phambi kaNkulunkulu ngiyacela ngithethele engabonayo khona thina lana e-training center inkampani ngahamba inqamba bangashiya nje bengasazi izathu singaqamba bangathi ngidunywe inyonka kade nje ngathi ngizomphaphandisa uNkulunkulu wamkhumbuza ukuthi sendela yafomela i-message usho ukuthi waqamba babo ukuthi umunye inyonga washiya futhi kabi ishadana and ngokunzima ngempela ngoba kwakungekho ukuthi uNkulunkulu wangisiza nje kakhulu namanje kade siya-understand Nkosi uJesu ngiyacela ungiqinise ngenze nje inkonzo yokuxolisa kakhulu uJesu Kristu inkosi. Sengicela ukuvesela kaNkulunkulu ngokubonga kakhulu esimeni esibhekene nasekhaya asikho lula ngendlela asikho lula ngokuthi ekhaya bakhonza amaNazaretha bakhonza amadlozi kodwa nje uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu futhi khona umntwana wangasekhaya wayesifo sokuwa kusukela semncane futhi ngoDisemba sezobhala wagula nafica ngoba lelo shedding asengiyahamba-ke ngithi ngiyochaja khona fica umntwana abantu ulela ngisazi noma ufile nami nomuzakala esho mama khona ukuthi umntwana uzama ulela ngasavuka bese sinemama ngokuzama sekudala vele uyakholwa ukuthi uNkosi uJesu uzomphilisa wazama ukuzama wavuma uzama-ke savula-ke ifoni yeke sakhuleka-ke ngahamba nangayikhaya kwathi ngakusasa-ke umama walo wafika ekhaya wezosho ukuthi mntanami uzama sevukile nami besenjethi ukuthula ufike ngathi mama nami besenjethi nami ufike uzama watshela ubhuti bami watshela umama futhi ekhaya into leyangahlala kathiwa mina ngiyahlambalaza nje kuningi nasekhaya yasiba nje ukuthi mhlawumbe inetwork asadonsi kahle nasekhaya kanti nomntwana wasekhaya uluyaka sokukwazazi nesifo sokuwa wathi uma seqala stage ubopha engapheli kodwa ngamtshela ukuthi eluyana nami ngihambile inyanga azazi ngenzele ukuthi mina kakhulu futhi ngathi ngatshela inyanga ukutheleza ukuthi angihambe ngiyokhuleka yena usenza lenyanga injolo umuthi ngezimsebenzisa nawe khona Nkosi uJesu uzokuphilisa ukuphila kwakho kuseNkosi uJesu suka lapho ngamnyeza ukukhuleka emefundi wakhula ngayo suka lapho usibe namhlanje akaphindanga wopha usengena esikhathini sakhe nje kahle umzimba wakho usubuyile kahle akaze benankinga ngisho ney'koleni indaba zama-rest ne-NSFAS manje uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu kanti-ke futhi ekhaya babona ukuthi ngiyahamba ngiyahlambalaza nasemphakathini nje niyabosha bangetekisini bathi kanti una washadaba kwenetwork sengathi ayidonsi kahle nomuntu ungenza ungokuthi nje uyabona nje ukuthi yayi lo mntwana lo asathi noma nathi presindisiwe kodwa akenziwa kanje uhlala insindiso uyithathe too much wahamba apha isikhathini ngoDisemba-ke ukuthi-ke kwenziwa i-meeting-ke indaba nje yashuka kakhulu-ke leyo kwaze wathiwa kodwa lokho owamobhuti bami wathiwa wena lana endaweni ngithiwa uvumisa abantu uJesu kwenza zonke indelezo-ke uyahlambalaza lekhaya kuhle isithunzi lekhaya isikhathi sinqumo-ke manje and asikho isikhathi ukuthi mhlawumbe ukuthi uphendule ukuthi kwenzakalani ngoba bathi asikho into eseyikhuluma nawo namadimoni nje bethusa zonke iy'nhlamba-ke kodwa nje ngasonke isikhathi ngithemba uNkulunkulu ngingambonga ukuthi wangiqinisa kuso sonke lesi simo leseko bathi njengamanje ikhathi ngithola kuhambe la ekhaya asimfuna umuntu enedimoni la ekhaya
wena bakhulisa kanje yazi bakhulisa kanjani ukukhulisa impela bakaze ukuyizwe leso-ke kodwa nje ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ngase Nkosi uJesu noma isimo sinje kodwa ngiyacela ukuthi ungiqinise wangazi ukuthi ngaza ngizosala efemini ngizosala efemini futhi ngiyacela ukuthi ungenze ngingabazombi futhi ngingabacasubeli ngoba bona kungcono bona abazi ukuthi bonile mina kanganani engona abantwana kaNkulunkulu sengilazi iqiniso uNkulunkulu wamsiza nje kakhulu lokho-ke nami nje iziphi nje engibhekane nazo ngibheke nje empaphanisweni ngishodela ngisho i-airtime imali yokugibela kodwa nje uNkulunkulu besebenza omunye umntwana kaNkulunkulu wangifakela imali ngize la ngoba ngathi Nkosi lezi zinto engaka engibhekene nazo umpaphathiso wami wasifuna umpaphathiso mhla ka-3 lenyanga le kwasela ekhaya ngobona umcimbi ukuthi bazonza umcimbi mhla ka-3 manje ngahamba ngikhuleka ekameleni ngathi Nkosi uJesu lonke ithemba lami ngibeka kuwena uma lo mpaphathiso uvunywa wena kuzokwenzeka icebo lakho ngoba kuzokwenzeka icebo lakho ngoba lokhu ngaqala mina mathi angivuma izolo noma ngazala idate yami ngomhla ka-3 isikhathi mhla ka-3 ngazabuzana mhla ka-3 kusho ukuthini ezweni laNkulunkulu kodwa nje ngiyambonga nje uNkulunkulu kwasonke isimo leso sadlula yaphumelele inkozo mpaphathisi kodwa angifuni ukusho ukuthini imfundiso ethi kulula akukho lula kunzima kumele ukhahlele nje izimo zinzima mina bebe nje ekhathi ngakhonza zonke inkonzo kodwa abanye ngisasibheki awulawo ungayikhona-ke ngoba lapha uyasangana ekhaya basho siyabona imfundiso ithathe too much kodwa ngithi Nkosi philo kwami konke kuwena ngishaye nami ukuthi ngithola ne-breast cancer kodwa ngathi Nkosi uJesu philo kwami kuwena uma Nkosi uJesu Kristu uthi mina anginaso sifo esikhonfirm odokotela unokuphila phezu kwempilo yami kuningi ibeletho ngisho uma ngihamba netekisi kuyaphuma isondo lemoto lonyaka yonke into yalo nyaka phuma isondo lemoto engihambe ngakhona ngithi Nkosi uJesu ngiyakubonga ngoba uhlengemo ziningi izinto kodwa ngiyambona ukuthi Nkosi uJesu kumele uqinise ukhuleke kwenze i-dry fasting ukhahlele nezimo izimpi zinzima bona into yokusheka iy'nkonzo bengisho emva kokuthi-ke ngitshele ozama ukuthi kwenzakalani abavusa Nkosi uJesu ngagula kakhulu ngifuna lami utshana lezi izitho zami zethule lezi zaba nenkwazi uma ngihamba kubona ngathi ngijovu ngihamba nje emoyeni kasi Nkosi uJesu uma kuthi isitha esingulisayo ngiyacela unyawo laka-right ukuphilisa ishela lesi wenzela nampela ngathi Nkosi uJesu nasengasaba ukuhambisa utshela Nkosi uJesu Nkosi uJesu laba othe bazophendula ngenxa yami ngiyacela Nkosi uJesu ngihlanganise nabo kwawukuthi mhlawumbe ngishare iy'nkonzo-ke and ngase ngisaba nje abantu ababali ne-WhatsApp eceleni ofuna ukungena ekhalezi bese into yenze ekhalezi nangokuthi la mhlawumbe kuzamazamisa mina ngakhona lapho-ke kodwa Nkosi uJesu ngiyambonga ngoba wangqinisa sonke isimo nanesimo sekhaya esongibheka naso kusasa ngoba ngibuya ngiyabona vele ngiyazi ukuthi isimo naso enkonzweni ukuthi kuba kanjani uma ngiqhamuka bayabaleka kuningi nje okwenzakala ekhaya kodwa futhi konke vele ethembeni uNkosi uJesu Kristu inkosi.